list jong ki candidates adin maka state election committee ka lapsyong na ki konstitusi ki bahab sha Karo Hills u candidate number 1 naka sangpo arang sakuna de Sri Bipul C.H. Sangma. Candidate Baal de Sri Subangkar Coach naka Sakupra Salsela Constituency. Candidate Balai de Sri Julius T. Sangma naka Sakusan Tikrikila Constituency. Pada candidate uba Sao ude Sri Sushil Goyre naka Sakusao Raksamgre Constituency. So way but candidate naka South Karo Hills district u Tesang E Sangma naka Sampupra Siju Rongra Constituency. Kini kidong Santli ki constituency ki ba ni lada finance ki samud ki candidate na hadu bentang nagaro gi layo shipu khatsanut naka Hills naka aku sa bat na sa kasi bat jentia bat boy ni layo live umur total kalau sakusan kan kamu ngidang don sakawi ka assessment di bangidang la menta ban tip ya ka position jo kini kadiri baro ya menta ini so bagi kadiri baro jadi ai kini kadiri di baklat iba de ka nanti jo macile ndai don mereka kerja ground assessment tu pengisian nak mentah bahagian tip susu macam gini kiai kue bagi kandidat ki badan sisa khma no ya mentahi gitu mbasawat sanut tu lom ha khma na lo kini ru kitu juai gitu dan kecil